Assalamu alaikum, bizning kanalning qatnashchilari. Bugun 9 may 2023 yil. Uchirga biz Jumla rayonining Chayqayida Arasan Qaradasida qo'yildi. Bozlar qo'chqorlarni ko'rgazma o'tmoqda. Bizning kanaldan alsay, videoni oyog'iga chekib o'tiribsizlar. Жаста бозларга даярданышып орозомат Чайкайбы. Андан кийин Азытбек уулу Чыңгыз Чайык. Айзат сен деле даярданып бер үчүнчүгө. Мына азыр быйылкы туулган 2 айлык 3 айлык козуларды сынак болот. Буларды веске тартылып коюлат, өчөлбөйт. Көргөзмөгө чакырылып аткан козу Чайкайдын ээси Орозомат Эсен Акуланын баласы Тирмай. Аты Дилмей. Орозомат Эсендин козусу Акула деген кочкор Табастан 5000 долларга сатылып келген. Ошол кочкордун козусу. Кайманатты Дилмей. Бул козу азыр өзбектер 4000 долларга сатып турушат козуну. Бирок жумалычны жакшы клиенттер чыкса Бирок өзүстөн атайган деле жакшы. 4000 долларга дейт. Атасы Трап кетип төртүштөрдө Акула деген Шарпейдин баласы. Стариктин небереси Кличкасы Борзый. Kim familia? Азытбек уулу Чыңгыздын өзүсү Стариктин небереси болот. Чыгып келген атасы 2000 долларга. Кличкасы Борзый. Bunlar satılap söyleyemezsiniz tabii. Bazı isminin konuşuyorlar. Bu çakırlatılan rolü Tansılı. Urgaçı olsun. Bunlar tanga baltı Tansılı yapaktır. Akulandı. Alpadı. Kozu. Forik'in balası. Fox, Ataksu Fox'un neverisi, Primoy neverisi. Eksteri Marapoğla kulak. Baş. Bunlar saklap. Anası esminin geniş alastar. Bu atası Çayık'ta olup жатқан қанша выставка болса ошол жердин чемпиону болуп жүргөн абсолютно. Кличкасы. Козулардын көргөзмөсү бүттү. Азыр койлор тугуна келди. 4 тиш кой. Афганка. Мыкты чоң кой экен. Орозомат Эсендин ойу Чайык айылы. 108. 108 kilogram. Yarım. 93 santimetre oldu boy. Kanka burada. Bu da Afganka eken. 4 diş koyu. 108. Bu da 108 kilogram. 108 kilogram'a hoş bol çıktı. Bu da 108 kilogram. 92 santimetre. 92 santimetre. Bir kanalından Titanic attı. Esi İsakov Mıhtek. Linya Nasarov'un linyasından ken. Tıykan ayından gelgen. Negizin ıstavkalarını jarıp atkan linyada. 110. 109. Almağı 109 kilogram. 109. 4 kişi bile bunlar ya. Absolutely. Boy ölçünü atat hazır. 83.
83. 83. Boyu 83 santimetr. 83. 109 oldu. Salmağını 109 kilogram. Lenya Masarok. Okey, туғандар. Esi, Tükeyiz. Койлордун көргөзмөсү болду. Азыр болсо 1 жашка чейинки козу кочкорлордун салмактарын өлчөп, бойлорун да өлчөйбүз. Азыркы өлчөнүп аткан Байзак айылынан келиптир. Чоңал району. 83. 83. Рассамаханын веси 83 килограмм болду. 83 килограмм болду. Вот. Вот, боллек дагы түсүргүлө. Өзүнүн коросунан чыккан козу кочкор экен. Жатып алды ялды. Дагы жакын, дагы жакын. Орой. Oldu 70. 88 жарым, 88. Astı. 87. 3 gün karayız mı? Yok, astı da. 88. Boyu 88 santimetr. Asımбек Oskilinya. Sizidin neveresi eкен. Salmagı 99 kilogram. 100 polo da tete. Жақсылап қараңыз. 99 таза. Айтып отыр ал жақта тиіспей. Бақта лишнилер шықпашы. Лишнилер шықпамай ақ. 99 kilogram. Ülke dayandansın. 89 болду. Бою 89 santimetr. салмагы 99 килограмм. Kuyruğu çıraylı. Keçka limon. Kim деген? Kim деген? Erkinbek kuyruğu. Jakı. Ozlarını kalsıtarga aylandırıp ötsöңөр. Туғандар, Кличкасы limon, kuyruğu çıraylı. 1 жашка чейинки козулар Проблевский линия. 98. 98 килограмм чыкты. Limon. Лимон. Erkinbek kuyruğu Jakı, kuyruğu çıraylı. 89. 89 болду бою. Dünya kaçtı? Aradı. Boyu 89 santimetr. Жақсы қарама. Kulak koş. O da alır. Koç korken. Aynen altı tüyla. Kuyruğu çıraylı. Linyası joyukken çüyden geliptir. 89. Giyikler nasıl yürüyor? Satı atken usul koç kor. Salmağı 89 oldu. Kilogram kaç oldu? 89. Kiyikliyor değerdansın çaya gayılman Masımbekov Cünspek. Bozlar 89 oldu. Gel görmeyeyim. Aylan. Bir de 89. Boyu 89. Masımbekov Cünspek. Klitschko Bivo. 19.09'da Cibril'in halkalı aç bolapı. Salmağı 93 kilogram. Bizbetken önden halkalıktır sıkkın. 89. Boyu 89 santimetr. Görgöz bizge aylan. Büyüküne geliversin kuşlar bey kuyulu. Yaxşı respekt. Ondan keyin turdu bey kuyulu dayanıyorsun. İlk başta familiyası kaç oldu ya? 101 kilogram. Hazır tarazaga tartılıp atkan koçkor, küreğin attı koçkor. Turdu bey kuyulu. 101. 90 жарым мен жас бар. 90 жарымдан бeri жас бар. Бою 90 жарым болду. Жас бар. Экстерьер канча жас 90 жарым а? Килограмм канча болду? 101. Kızar tayından geldi. Klitschko kızıl. Asımбеков Lenya. Ana boş ne gerek? Boş gerek. Ayakta. Вот sana değil. Var böyle. İlk ben de ya şaşkanda bir yak yetişiyor da. Şaşkanda biz yaz geçiyor. Kurman. Turdu bey kuyulu Kurmanbek kızar tayını.
Salmağı 97 kilogram çıktı. Кличка, Курил. Tamam. Salmağı 97 kilogram. Boyu kaça? Boyu 84 santimetre. Çıvattan Koçkor, Alcanbayev Aziz, Kızartaylı. Satılata 65. Uşul Koçkor, Satılatken. 65. 65. 65. 65. 65 boyu. Boyu 83, salmak 65 kilogram. Buğra. 89. Salmağı 89 kilogram oldu. Tamam bırak bu şimdi. Dünyası Buğra net. Para bura dedim bu. O жақсы Болдай. Болды, жат болды. İyi bitirdim. Kişi görüyoruz koysa. 89. Boyu 89 santimetre. Dünya Babaniç. 91. 91 ken. Salmağı 91 kilogram oldu. Babanıştın linyası ken ataklı. Türkiye değerden versin taştı. Bir de hürmet. Klичкасы ne deyik? Baban. Klичкасы Vagan. İşte arık bakıp koydu. Tongu ayılık. Dünya Babaniç. 92. Maşallah. Dünküge bir de kuyulu hürmet. Klичка Kızıl. 100 ровно. Ровно 100. 5 kilogram düşe koydu be. 5 ken. Admiral Prima balası mı? Özüm orasından düşüp direkt. 89. Rost. Boyu 89 santimetre. Diş güzeli. Salmağı 108 kilogram. 8 kilogram çıktı. Саскасы бияка скамейча бияка сен четке бар четке 95 жарым koy. Boyu 95 yarım. Kuat aktı ya. Altın. Aday Bayzaktın. Koçkoru. Klичка Borçik. 79. Dünya 80. 79 kilogram oldu. 79. 86 koy. Boyu. Kaça geçti? Boyu 86 santimetre. Koçkor Çayırbayı'ndan reisi Nurgül Kılan. Klичка Белый. 95. 96. Salmağı 96 kilogram. Kuba. Reisi Nurgül Kılan Çayırbayı'nın. Klичка Белый. Numara eski linye. Boy 88 kene. 88. Boyu 88 santimetre. Sizin malasında. Sizin neresi? Çayagaylında Tasımбек Байкен'in Gök Koçkor. Klичка Gökbaşka. Самурайдың баласы кен. Samuray mı? Samuray. Tiyoda. 100. O tiyoda da çok oldu. Çak. 121. Salmağı 120 kilogram. 122. İşin bana ağrıyor. 122 olur. 122 kilogram. 22 kilogram çıktı. Koz dışı. Kozu diş. Teşekkür ederim. Halis, Halislerine görsek.
Ушул сатылап кызыккандар ээсине кайрылабыз.